Bye-bye, Mama Mary. Mawali na mi. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robbie Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. Nice to meet you. Ano kayo na ne? Let Mary, from the first, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is Jesus, ikaw ay lumang Taasan naman din yung nabutanan, no? Nabutanan, no? Mas lagi kayo. Salamat at tugyo. Salamat mga Maria. Salamat kami kanina sa hiling kong blessing. Mahal ka po, hindi mahal ka na. Pagkalang tulong sa iyo. Bersih kalau kami, kalau dari bersih kalau sama kita dari Yesus Allah mengenal itu kalau Yesus yang kita, dosa itu Yesus yang kita Tuhan mengenai Yesus Allah. Especially those families who are gathered together as one, we are saving Yes. Our sacrifices for all of us love and delighted in prayer for all the creatures of the Lord. Dara-dara ma, ito sapatos ma. Dara-dara ito sapatos. Exit. Kita mau sakit ini merasakan apa semua. Kita berdoa kita sudah mengalami kita berdoa kita bersyukur kita orang Mama picture tak 200 mana yang lagi picturean. Katong ipalitan na to. Oo, to ah. Para mapasahan ka mo cellphone. Oo.
nagpas sa ating problema karoon sa iyakabaga. Hindi ang karoon ni Muhammad, ituloy na ngayon nagpasalamat. Yan, Excuse na may pupuhaon. Kanina na-rescue po ang Bye-bye. Oh, asam dapat kandila? Oh, dagkutan. Adto asam dapat colored candles. Diri daghan ding mga baligya diri ay. Chain. Nagpilang candle. Pila? Yan sa color palihog mo yun. Asa may color ni Gold healing God health recovery. Gold. Ang gold may healing sa God health recovery spiritual family tree. Gold nice. Ang nice niya ang brain, prosperity, success. Igsa, shablo. Love, friendship, engagement. Sa mga candle kuya. Basa kuya sa mga Angry deliverance, bad ways, things, spirits. Kana ma gold, healing, God health. Nice lang, nindot man po ng gold, kana lang. Dato na taagi sa una ato. Bye bye Mama Mary, mawali na mi. Ay, Raya. Ay, madama ko nagbita di uma. Ha? Where is Mama? Oh, sige, hawad ako, Ma. Ato-tato kayo. Lagi. Mabikil pa rin galit. Tuhot yung mga ito. Tutukin mo po kung galit. So, malukog na yun. Bikil mo tuhot. Hanggang pala. Gato dili. Mama Mary of Lindogon,
matag adlaw na. Lunes hangtod Domingo, 8:15 in the morning. Yes, sa Domingo, pareha karon, we have 2 masses. 8:15 in the morning Nakuha na and sa kuan, 4 o'clock in the afternoon. Para karong hapon na atay Santos Camisa. Uli na ta. Alas 4 sa hapon. Daghang salamat ka na po tanan, may punto o may pagpapagod. Mayong udto usab nimo Padre. Of the Blessed Sacrament. Ay, Ginoo ko. We encourage everyone to please observe silence within the church when really having the exposition of the Blessed Sacrament. Lagi. Para mas ate. So, thank you so much pala sa inyong mga support. So, walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Ruby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangunahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa iyang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys. Especially gift of our life, gift of life. So, thank you so much Lord God. Thank you so much, Lord, for everything, Lord. So, that's it, guys. Thank you. Bye-bye. See you our next vlog. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye-bye.